Papež Frančišek je v pridigi med jutranjo mašo v domu Svete Marte 19. maja spregovoril o izkoriščanju ljudi na delovnem mestu in ga označil za smrtni greh. Izkoriščevalce delavcev pa je označil za pijavke. Izkoriščanje ljudi je danes pravo suženjstvo. Mi mislimo, da sužnji ne obstajajo več, a to ni res, je poudaril sveti oče in nadaljeval, da je suženjstvo v naših mestih. Obstajajo namreč tile trgovci, ki trgujejo z ljudmi za delo brez pravičnosti. Izstradati ljudi z izkoriščanjem njihovega dela za moj lastni profit pa je po papeževih besedah slabše. Živeti iz krvi ljudi, to je smrtni greh in potrebno je veliko potrpežljivosti, da bi se spreobrnili od tega greha. Pensiamo a questo dramma di oggi, lo sfruttamento della gente il sangue di questa gente che diventa schiava, i trafficanti di gente, che non solo soltanto quelli che trafficano le prostitute e i bambini di lavoro, sino... Pomislimo na to današnjo dramo, izkoriščanje ljudi, kritih ljudi, ki postanejo sužnji, trgovci z ljudmi, ne samo tisti, ki trgujejo s prostitutkami in otroki, ampak tudi tista bolj civilizirana trgovina. Ma io divengo ricco. Che il Signore ti faccia capire oggi quella semplicità che Gesù ci dice nel Vangelo di oggi. Naj nam Gospod da razumeti tisto preprostost, o kateri nam Jezus govori v današnjem evangeliju. Pomembnejši je kozarec vode v Kristusovem imenu, kot pa vse nakopičeno bogastvo z izkoriščanjem ljudi. Accumulate con lo sfruttamento della gente.